nti ibi bintu ninzajya mbyinjiramo nkavuga ati ninje mu makuru nyamuneka navuga nti ninje mu makuru adasanzwe rebana n'umutekano, politike na diplomasi, mujye mumenya ko ibintu byamaze kuba bihinduye isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Tubaye ikaze rero, tubaye ikaze mwe mudukurikira aho muherereye hose, by'umwihariko ariko kandi mbere ya kugira amakuru tuyinjiremo, by the way, kamanzi suza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine Murangala, baba bari muri Korine ya Tongo, baba bari muri Korine ya Kinazi, bari Bujumbura na za Cibitoki. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Abantu bari Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi rwose bari mu bice bigiye bitandukanye, bose rwose tubaye ikaze badukurikira bari hano i Rwatamasimba, ariko ndi Uganda mwari muzi ko nabo bariyo, Uganda bariyo, za Kongo bariyo, ndetse n'andi hantu bigiye bitandukanye hirya no hino muri Afrika, usanga no muri Nigeria bariyo, bariyo cyane rwose. Yes, tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi Rwatamasimbi mu ntara gatandatu diaspora, bataramu bari Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Faransa, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo, ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Nyamuneka ari nayo mpamvu nkubwira ngo batayari kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo. Fire, reka twinjire. Ingingo z'ingenzi tugiye kwibanzaho, nabonye wa mupasiteri ngo ni Pastor Mbayahaga, ngira ngo murabizi rwose uyu mupasiteri mu gihugu cy'u Burundi yigize akarakadaye. Nabonye rwose nyamuneka nabonye uyu mupasiteri rwose akomeje kugenda yibasira ubwoko bw'abanyamurenge. Ndavuga ati uyu mugabo yari yakagabuye ku mutima, ariko bijyanye n'ibintu yatangaje cyangwa se arimo agenda atangaza, by'umwihariko ubwoko bw'abanyamurenge n'ubwoko bwagorewe kuri iki kigabo cyangwa se kuri uyu mugabo. Rwose impamvu mvuze ikigabo nuko ari munini cyane, ni ukuvuga ngo amakuru amaze kwakira nuko uyu mugabo ngo ni Mbayahaga, ngo by'umwihariko ngo kuva yavuga kurinda ageze aha uko angana imyaka afite, ngo nta munsi n'umwe rwose ngo ari yumvamo ubwoko bw'abanyamurenge ngo yumve arabushyigikiye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose avuga ku banyamurenge ni ibintu navuga atari byiza, byose bibi ku banyamurenge uyu mugabo arabivuga. N'umunsi nabonye itangazamakuru yo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibitangazamakuru bya hirya no hino muri Afrika bimwandika binamugaruka bivuga ati Pastor Mbayahaga rwose yarebye ibye akareka kugoma kwisheta ku bwoko bw'abanyamurenge. Ibi bintu rwose nyamuneka gabanya wa mugabo, gabanya abanyamurenge nabo ni abantu nawe mwese muva amaraso abanye kandi mukora bimwe, rwijya kubashyira mu kanwa kawe buri munsi urabavuga. Ibi rero sibyo nje kubabwira, ahubwo reka twigire mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu ngiye kwa yanibandaho. Muraza kunyemerera dusimukire ahitwa mu mujyi wa Uvira, mubwire buryo ki icyitwa Katanyama z'Abazalendo nyamuneka zongeye gusubiranamo. Benshi bakagira ngo urugamba ruratangiye, benshi bagize ngo urugamba ruratangiye, ariko njye makunza kuyakurikirana nsanga icyitwa intare zasarangwe ntabwo zigeze zataka. Abakomando cyangwa se abasirikare bagera ku 3500 nabo bamaze kugera mu bice bya za Ruvunge. Ibi nabyo ahari mu bice bya za Uvira, niyo mpamvu ngomba kuyivuga. Hari ikitegurwa kidasanzwe ku kijyanye n'imirwano ishobora kuza guhuza cyangwa se igomba kuza guhuza izasaramu ngeni igihugu cy'u Burundi cyangwa se n'Abarundi ndetse na FARDC. Ndetse ibingibi ubu tuvugana nyuma ya deployment z'abasirikare benshi barimo baragenda badeployingwa. Icyitwa AFC intare zasarambwe zamaze guhita zitanga gahunda idasanzwe, zitanga amabwiriza ku basirikare babo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba yuko ibyo bashaka bashobora kuza kuyibaha. Abantu b'Imana narababwiye ni ibintu mukina nabyo iby'intambara, narababwiye ati mu bigenze gake mugiye kubona urugamba. Uwitwa Sebarundi ashobora kuba agiye guhungabanira cyangwa se kubonera byinshi muri uru rugamba. Ndababwira nibyo umujyi Uvira mu bitereke hasi, uyu mujyi uzababarizwamo ikintu bita Umurundi.
umurundi agiye guhura n'akaga gakomeye cyane kandi mubireba n'amaso yanyu. Ibi si byo tuje kubabwira bya Uvira, kuko murabizi igihugu twibandamo n'iki Burundi, nuko n'abarundi barimo baradeployingwa hano. Niyo mpamvu turimo turababwira tuti ibintu bishobora kuza kugenda gutya na gutya, tukabona umujyi wa Uvira ibintu bihinduye isura. Ibi si byo nje kubabwira, ahubwo munyemerere duhita tugaruka ku makuru adasanzwe arimo aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ivumbi ryatumutse nyuma y'uko uwitwa General Neva, uwitwa General Prime Niyongabo amufata inyamabanga adasanzwe, by'umwihariko n'ibitabo bikomeye yanditse akabimufatana, ngo uyu mugabo ashaka kubikoresha kugira ngo arimbure bamwe mu bo bafatanyije kuyobora iki gihe cyangwa se muri ibi bihe atangiye ashyira abandi bayobozi. Ibi niba mwibuka tekinike uwitwa Chilomba cyangwa se Kisegedi yakoresheje ubwo yiyamamazaga, iyi tekinike isa nkaho uwitwa General Neva nawe yo agiye gukoresha. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize hafi uwitwa Ernesto, nyuma yo gupfa Ernesto, uwitwa Gervas nako buca bakunze gutazana kugarika, ahita baritaya baramutaringisha. Ubu tuvugana hari amakuru yemeza ko uwitwa Reverend kuri umunyamanga mukuru wa CNDD-FDD bashobora kuza kumushyira ku ruhande. Ikindi kintu kirimo kiragaragara ni ukuvuga ngo uwitwa General Prime Niyongabo mwenyewe kashe makokera umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, nawe nadacunga neza bashobora kuza kumukimiza. Mwaba nk'Imana mwe, ese mwaba muzi iki gihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Mwaba muzi by'igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Ndaje mbabwire mube mwitonze gato. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubu tuvugana namaze kumenya amakuru ya drone 3 zitwikiriye ahantu, ndetse izi drone 3 ngo zikaba ari drone zidasanzwe igihugu cy'u Burundi cyahawe n'igihugu cy'Uburusiya, ngo zishobora kuza kwifashishwa mu kugaba ibitero by'umwihariko mu mujyi wa Uvira mu gihe urugamba rwaba rwabaye imberenge. Ese mwaba muzi uko nubwo izi drone zirimo zategura icyitwa intare za Sarambwe, nabo hari indege z'intambara bafatiye ku kibuga cy'indege ya Ruporogoma? Ibi bintu murabizi. Niyo mpamvu babwira ni uru rugamba mwaba nk'Imana mwe, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo batupokarame, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo bande na bande, uru rugamba ni urugamba rukaze, ni urugamba kandi noneho igihugu cy'u Burundi kirimo mu buryo bweruye rushobora no kuza kubagiraho ingaruka. Ubu tuvugana amakuru amaze kwakira, nubwo igihugu cy'u Burundi kiri kuryamira amajanja, icyitwa Red Tabara nacyo kiri mu myiteguro idasanzwe mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru mfite nuko isaha ku isaha iyi Red Tabara iregeye, ikaba iregeye nyuma y'uko FARDC n'abarundi bamaze gutangaza ko bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Ese ubundi ibi bintu biraza kubakundira? Ibi bintu biraza kubashokera? Nyamuneka ibi bintu biraza kubakundira? Biraza kugorana, biraza kugorana mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, kuko nk'ubu munyemerere mbabwire ko turi bugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko aya makuru turi bugarukeho, nyamuneka aya makuru turi bugarukeho biraza kugusaba gutera agatebe. Ubu tuvugana uwitwa General Guillaume Bunyoni aracyakingishijwe ijisho. Impamvu atungishijwe ijisho turayizi. Impamvu witwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mugabo akimucungishije ijisho twese turayizi. Ni impamvu yuko mu gihe yacunga nabi bashobora gukora ku gipurizo ugasanga birahuye ngo hwa, no kuvuga ngo uyu mugabo aracacungishijwe ijisho. Kandi amakuru mfite atari ivumbi, uwitwa General Neva aramutse yongera kuwegukana kuyobora igihugu cy'u Burundi, ibi bintu biraza guhagarara. Ibi byo gutotezwa aba ba Bunyoni bari mu magereza, uyu mugabo murabizi yuko bamushinza kudeta y'umwaka 2015, ndetse ngo n'izindi kudeta zagiye zitegurwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu murabizi neza yuko rwose ngo isaha ku isaha bishobora gutuma ibintu bihindura isura. Abantu b'Imana njye nkababwira nti ibintu mbababwira mujye mubifata uko biri, uko nabibabwiye. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite ibibazo,
ni igihugu gifite ibibazo. Hari umuvandimwe ariko di uzi ko bitewe n'ukuntu aya makuru nayinjiyemo, noneho hari ukuntu nyine amakuru yinjiramo, noneho ugasanga kuba wagira gutya rwose ngo wibuke ngo ntiwavuze impfunyamfunya, ugasanga biragoranye rwose bitewe n'ukuntu amakuru nayinjiyemo. Sinkubeshya, ibintu byo kuvuga impfunyamfunya rwose ndumva byagoranye, ntabwo nkivugira nka prolonja mpaka bikaza kurangira, ahubwo ngarutse inyuma mu byo yenda navunaguye gake gake, ariko nka prolonja mpaka, kuko rwose uburyo mfite imyuka n'amagambo yo kuvuga ni ibintu bitangaje cyane, ni ibintu bitangaje cyane. Nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko uwitwa General Mwenyewe Prime Niyongabo arimo arakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa General Neva ibyo akora byose amukure mu kanwa ke, ndetse ntazi no gukora ikosa ryo kuba yamukimbiza cyangwa se yamukura ku buyobozi, igihugu cy'u Burundi kigahomba byinshi, kigahomba byinshi kabisa. Ubu tuvuga nuko bwije nuko bukeye, nako ibintu bikomeje guhindura isura, by the way, nako ibintu bikomeje guhindura isura. Uwitwa Neva akomeje kuba Neva akomeje kuba Neva kugeza amagingana n'ubu tuvugana. Numwe mu bantu ushobora kwikanga, uyu munsi batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo, uyu munsi bakaba batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo. Impamvu ni iyi, impamvu nta yindi, ahubwo impamvu nuko arimo arikanga ko bamwe mu bo bafatanije kuyobora bashobora kuza kumukora akantu, noneho bikarangira intebe ye bayikabye. Murabizi turacyabura imyaka igera ku 2 abura 2 years kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira amatora ari ku rwego rw'internationali yemewe y'umukuru w'igihugu. Ese koko iki gihugu kiraza kugira amatora y'umukuru w'igihugu witwa Neva kiyobora igihugu cy'u Burundi? Ibintu byanjye muri comment. Murabizi ko datazamushijwe, murabizi ko aba bagabo nubwo bari mu ntambara barimo barahushwa amakudeta. Ngira ngo mwarabibonye ejo bundi kwa Kisegeti bamwita General Christian Kiwesongesha. Uyu nguyu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, ubu no musikare uri hafi ya perezida rwose wungirije wa Kisekedi, utanga inama, umujyanama mu bya gisirikare. Urumva ni umuntu ukomeye cyane. Ejo bundi ntiyaramushoje se, amakuru nitwayababwiye. None urumva nimba ibi bintu biri gushaka kuba mu gihugu cy'u Burundi ndetse bigashaka no kuba mu gihugu cya RDC, biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite? Biraza kurangira birangiye bamukuye mu nzira. No kuvuga ngo rero mu gihugu cy'u Burundi, niyo mpamvu mubwira ni abataramu bagomba kuza kuba maso bakaryamira amajanja, kuko muri ibi bintu navuga byo gufata Uvira, ahubwo nibacunga n'imbaraga nyinshi bakazijyana Uvira, bishobora kuza kuba baho ibibazo hano ku kibuga cy'indege no kuri radio na televiziyo by'igihugu. Bishobora kuza kuba abantu ibibazo, ugasanga imbaraga nyinshi bazishyize Uvira, mu gihugu mo imbere nta kintu basizemo, none abataramu bagahita bakora kakakoryo ka pa. None ko imbaraga nyinshi baraba bamaze kuzitwara. Biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite nyamuneka? Ibi nibyo mamabwira rero, ati nyamuneka we Neva rwose uri Neva nyine, kora ibyawe witurize, kora ibyawe witurize. Kora ibyawe witurize, kuko isa ku isa ibintu bishobora kuguhindura kana, bishobora kukubana bibi cyane, bibi cyane, bibi cyane. No kuvuga ngo nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko noneho hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege, nubwo izi ndege zirimo zirategurwa zigategurirwa Bujumbura, hari n'amakuru mfite atari ivumbi yemeza ko isaha ku isaha hashobora kuza kuba ibitendo kandi bikomeye. Ibyo bitendo bikaba byanakorerwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Maze iminsi mufata intasi, none izi ntasi mumaze iminsi mufata
izi nasi mumaze iminsi mufata niziza abazituma nibaza guhaguruka biraza kugenda bite? Abazituma bagahaguruka bakavuga ati noneho twaje twambaye, twaje, biraza kugenda bite? Kandi iki kibuga cy'indege cya Bujumbura basura buri munsi, neva nacunga nabi bizamubana bibi cyane, bizamuhindukana, bizamuhindukana kabisa kabisa kabisa. Nukuvuga ngo nk'ubu ndimo ndakira amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi agaragaza ko isaha ku isaha hano muri iki gice cya Ntuza, muri iki gice cya Ntuza cya Bujumbura, umutekano uko bwije nuko bukeye urimo urakazwa, kandi kurukazwa k'uyu mutekano urakazwa, ariko ari nako abasirikari mu bari bacunze umutekano bamwe muri bo bakomeje kugenda bahindurwa. Impamvu barimo barahindurwa, hari ubwoba bukomeye yuko izasaramwe zishobora kugira gutya zikaba zakora agatendo. Hari ubwoba bukomeye by'uko ubutasi bw'u Burundi bushobora kwikanga bamwe mu bo barimo barakoresha ubutuvugana aka kanya bashobora kubasoza, kandi ibyo ni ibintu bishoboka, ni ibintu bishoboka. Bamwe mu gukorana nabo bashobora kurangiza, bashobora kugusoza, ugasanga baguteye kudeta cyangwa bigize ukundi bigenda. None wabahagarika se? Wabahagarika mu buye buryo udafite imbaraga zo kubahagarika? Yes, ni ukuvuga ngo rero ahangaha Bujumbura nyine urumva abasirikare bari guhindurwa uko bwije nuko bukeye, bagahindurwa ubutitsa mu rwego kugira ngo haze kubaho ikintu navuga yuko ari nko gutanga umusada, cyangwa se haze kubaho ikintu navuga yuko ari ugukoresha abantu batamenyeranye mu rwego kugira ngo ugerageza kugambana afatwe. Gusa n'ubundi isaha ku isaha ni ibintu bishoboka cyane, umuntu yakugambanira akakurangiza, umuntu yakugambanira akagusoza. Yes, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa. Ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda atugeraho mu buryo navuga ko budasanzwe. Tuvemo gato tugaruke ku kijyanye na CNDD-FDD. Ubu tuvugana abataramu baracyacungana ku rwego rwo hejuru. Agatoni Rwasa buriya bagenda bagaceceka, ariko amakuru mfite nuko bataryamye. By the way, ntago abataramu baryamye. Isaha ku isaha ni bamwe mu bantu bashobora gukora nk'uwitwa General Neva. Aba banda kugarika bamaze gutera imigongo ubutegetsi, ni bamwe mu bantu bashobora gukora uwitwa General Neva. Reka mbashimire, dusubikira ahangaha. Nagira ngire icyo nshikirije ku mpinduka ziriko ziraba mu biriko bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Cyane cyane turaza kuvuga ku biriko bibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo, aho twita Uvira. Rero kenshi nkunda kuvuga jewe iyo mbonye hari impinduka mu biriko biraba, kuko mu biriko bibera i Doha ntituramenya neza impinduka bishobora kuzana, ariko icyo novuga ku biriko bibera Doha ni uko ikigaragara neza nuko leta ya Kongo yabijanywemo ku gahato, nico gituma ibishiramwo bigura intege, hanyuma mu kubishiramwo bigura intege ikaja mu biganiro, ariko igapanga n'urugamba. Rero icyo novuga nuko iyo ni ya politike ya 2012 menga 2012-2013 igihe bahenda M23 ngo ibiganiro, ahubwo bo baba mu myiteguro y'ukuntu bashobora kurangiza M23. Icyo gihe murazi ko utari bwabe AFC. Rero AFC M23 nibaza yuko itugwa muri uwo mutego, kuko bigaragara nimba umuntu ajya mu biganiro atabigomba, urumva ibyo kubishira mu ngiro byo urumva ko bizoba umugani. Cyane cyane buriya hari ibintu bibabaje muri Afrika, kuko politike iriko irakorwa muri Kongo, politike iriko irakorwa mu Burundi, ntabwo ari politike kuvuga ngo
batunganirize abaturage, ahubwo ni politike ya sirivi y'ubutegetsi buhari. Ni kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutanga ibishoboka byose, bugaheba ibyo ari byo byose, ariko kugira ngo bushobore kubandanya kubaho. Bo nubwo abakongomani boshira bose, ibyo ntacyo bibabwiye, mu gihe ubutegetsi bwabo bwobandanya nk'uko twumva Tshisekedi ashobora kwitwaza ibiri muri biya biganiro, akavuga ati rero kugira bishwe mu ngiro ibwirizwa nshingiro ritegereza guhinduka. Ibwirizwa nshingiro rero rihindutse nkabona nk'imyaka 4 cyangwa indi myaka 5, akaba ari cagwanira. Rero murumva yuko Afrika tukigowe, tukirushe, ko abaturage bose b'igihugu bashobora kuba mu ngorane kugira bakize umugabo umwe, yenda n'abamukikije bari kubasangira kumunga igihugu. Biriko bibera rero muri Kongo no mu Rwanda, niyumvira yuko bitandukanye, kuko u Rwanda nubwo ruri mu ntambara urabona achievement, nubwo ruhanganye n'abansi, nubwo atari ku butaka ariko bari hanze, ariko urabona achievement ibikorwa u Rwanda rushishikara rukora byo kuja imbere. Ariko ibyo bihugu bwabyo bitera bija inyuma, butunzi bwabo ni ugusahagura, ifaranga ryabo ni ibibazo. Ibyo rero nico kimwe n'ibiko bibera mu Burundi, mu gihe ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bija imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buja inyuma. Inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza agahengwe abaturage abenegihugu b'u Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana, ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka Uburundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo. Nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo, siniyumvira ko Uburundi hari parametre shasha bwozana. Nubwo hari hiyongeyemo abirigi, nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire, niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord, hari azaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose. Ahubwo iyo ramforo niyize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugira Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro byo nta cizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha, M23 bishobora kwigora cyane, kuko icizere ni gike ko ivyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe
byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemwo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo Uburundi bwakoze, ivyo guha indaro imigwi y'abantu bakoze jenoside canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwokwanka gusinya ivyidoha n'ivyi Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri konfli biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko Rwanda rwabonye ibintu byinshi ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya, biteze yuko bashobora gushigikira rya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ataburende ata ibikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu, ikaba yarashoboye nayo nyene kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara. Niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona iguverinoma ya Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwoguma, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo, niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFCM 23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre shasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko buriya umuhungu wa Museveni, General Muhoozi, yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu ca Uvira, kumanuka mbere akagura hari muri make. Uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itantumbero ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba bloke imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ivyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanka guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ivyo bihugu, kuko ivyo bihugu bwavyo vyitunganijwe neza, ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zavyo,
ku buryo ata mpamvu Amerika yoza kwiteranya n'ibyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ibyo bihugu isa n'iyatakaje ibihugu bya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu bya Central Africa na South Africa, ibihugu by'epfo bya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu bya SADC. Murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika byo muri SADC. Murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu byo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibihugu byo muri East Africa. Urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza muri ko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu by'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu by'intambara. Ibyo rero nibyo ariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, uko nari nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ivyo bihugu bitabishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare ca Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu za investissement manini kandi a long terme, tandike Uganda, AFCM 23 Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ibyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega nimwihende, buriya ibintu byose biba ni kugwanira inyungu, nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu bya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanira inyungu zayo ziprotecting. Nicyo gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye zishobora gukingira inyungu za Afrika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afrika zidakomeye, tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontina, kuko niyo abango ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamira. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi. Aho rero niho Afrika itarikangurira, kandi ibyo bintu irabishoboye kubaka ubutunzi, kubaka inzego za gisirikare ku rwego rwa Afrika zikomeye zitavogerwa. Abanyafrika turabishoboye. Rero kenshi iyo Perezida Paul Kagame ariko arafasha ibihugu bimwe bimwe nka Central Africa, Mozambique, South Sudan n'ibindi bihugu bishishikara bimwakura, je nabonye n'ibihugu by'Iburayi biza kwigira igisirikare mu Rwanda. Iyi ni vision ikomeye cyane. Ndababazwa cyane mu karere muri Afrika n'abantu badatahura politike za Perezida Paul Kagame. Byerekana yuko abantu bakiri mu mwijima, aho gushigikira ahubwo umunyafrika afite imbone yoshobora kurokora Afrika, ahubwo ugasanga abanyafrika benshi bariko baramugwanya bibajije ku bintu by'amacakubiri n'ibintu bitagira mvura. Ariko iyumviye hamwe u Rwanda, Uburundi, Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania bokubaka igisirikare nka kiriya cyo mu Rwanda, ninde yosubira kuvogera Afrika? Rero ibi nongeye kubitanga ku cyiyumviro, kuko mbona abanyafrika benshi twicwa n'ubujuju, twicwa no kugwanira inyungu z'abantu z'akagwi k'abantu bakeya, twicwa no kugwanira inyungu zitari z'abantu bose. Nk'ubu intambara yose iri kwiraba muri Kongo yubatse ku kurinda ubutegetsi bwa Tshisekedi.
ataco bamariye abakongomani. Intambara zose ziriko ziraba mu Burundi zubatse ku kugwanira ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Sinovuga ko ari ubwo abagize CNDD-FDD, kuko hari abagize CNDD-FDD nabo nyene bari mu vyago, bari mu ngorane, bapfunzwe, bahunze kandi bari mu mugambo CNDD-FDD. Ariko kubera Ndayishimiye n'akagwi gatoya k'abantu bari kumwe, Uburundi buri mu kangaratete, Uburundi buri mu magorwa, Uburundi buri mu vyago. Ndiyumvira yuko ibisirikare byacu bya Afrika bikiri mu mwijima, kugwanira inyungu z'umuntu umwe aho kugwanira inyungu izo barahiye, inyungu za buri muturage wa Afrika. Byari ibyo nagomba kuvuga, yari yo analize. Mukomere, mugira amahoro, musangiza abantu. Zikaba zagira ububasha bwo gukorera hamwe no kuzana amahoro muri Kongo, zishobora kugira ububasha bukomeye bwo gutegeka Kongo ndetse n'ibihugu byinshi bya East Africa bikaba bitagishoboye kuryogora. Kuba mu karere k'ibiyaga binini cyangwa muri East Africa hoboneka ingabo zikomeye zishobora gutegeka cyangwa kwempoza amahoro mu bihugu icyo ari cyo cyose cyo muri East Africa. Izo ngabo zihagurutse muri Sudani zikaba zogarukana amahoro, zagenda Somalia zikagarukana amahoro, zagera Kongo zikagarukana amahoro. Niyumvira ko izo ngabo zishobora kuba umumaro ukomeye muri ya programme ya Afrika yuko ikwiye kuba umwe, ikwiye kuba Afrika iteye imbere. Izo ngabo rero hamwe zitova ku yindi migabane, ahubwo zikava muri ibi bihugu nyene, byoba ari umumaro munini. Mbega ntibyoshoboka yuko ibanga riri mu ntambara ziri kwirabera muri ibi bintu nizajya byinjiramo nk'abati ninje mu makuru nyamuneka, navuga nti ninje mu makuru adasanzwe y'abana n'umutekano, politike na diplomasi. Mujye mumenya ko ibintu byamaze kuba abihinduye isura mu buryo navuga ko udasanzwe. Tubaye ikaze umuntu ukurikira aho muherereye hose by'umwihariko. Ariko kandi mbere yo kujyana amakuru tuninjiye ngo bayitawe kamanzi tuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko badukurikira bari mu gihugu cy'ubundi, mu gihugu cy'uburundi baba bari muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine Mundangala, baba bari muri Korine ya Tongo, baba bari muri Korine ya Kinazi, bari Bujumbura na za Cibitoke. Tubaye ikaze ku mutima. Abantu bari Kenya, Tanzania, bari na South Africa, tubaye ikaze twikuye ku mutima. Ariko kandi bose bari mu bice bigiye bitandukanye, bose tubaye ikaze. Badukurikira bari hano i Rwatamasimba, bari bateye Uganda, bari bari Uganda, bari yoza Kongo, bari yo ndetse n'andi hantu byatandukanye hirya no hino muri Afurika. Usanga no muri Nigeria bariyo bariyo cyane rwose. Yes, tubaye ikaze twikuye ku mutima. Ariko kandi Rwatamasimbi mu ntara ya gatandatu diaspora batera mu muri Canada, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, nabo tubaye ikaze twikuye ku mutima. Ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho, ariko kandi rwose tuva imizingo n'amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Nyamuneka ari nayo mpamvu mbwira ngo bataya kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo. Faya reka twinjire. Ingingo z'ingenzi tugiye kubanzaho. Nabonye wa mupasiteri ngo ni Pastor Bayihanga, ngira ngo murabizi rwose uyu mupasiteri mu gihugu cy'uburundi yigeze akarakajyayo. Nabonye rwose nyamuneka nabonye uyu mupasiteri rwose akomeje kugenda yibasira ubwoko bw'abanyamurenge. Ndavuga ati umugabo yari yakagabuye umutima, ariko bigendanye n'ibintu yatangaje cyangwa se arimo agenda atangaza, by'umwihariko ubwoko bw'abanyamurenge n'ubwoko bwagorewe kuri iki kigabo cyangwa se kuri uyu mugabo. Rwose impamvu avuze ikigabo nuko ari munini cyane, ni ukuvuga ngo amakuru amaze kwakira nuko uyu mugabo ngo ni Bayihanga, by'umwihariko ngo kuko yavuga ageze aha uko angana
imyaka afite ngo nta munsi n'umwe rwose wari yumvamo ubwoko bw'abanyamulenge ngo yumve arabushyigikiye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose avuga ku banyamulenge ni ibintu avuga atari byiza, byose bibi ku banyamulenge. Uyu mugabo arabivuga. N'umunsi nabonye itangazamakuru no mu gihugu cy'Uburundi ndetse n'itangazamakuru hirya no hino muri Afurika bimwandika binamugabo ko bivuga ati Pasiteri Mbayahaga rwose yarebye ibye akareka kuguma kwisheta ku bwoko bw'abanyamulenge. Ibi bintu rwose nyamuneka gabanya wa mugabo, gabanya abanyamulenge nabo ni abantu nkawe mwese muva amaraso abanye kandi mukora bimwe rwijya bashyira mu kanwa ka buri munsi urabavuga. Ibi rero si byo nshaka kubabwira, ahubwo reka twigire mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu ngiye kwa izyanyibandaho. Muraza kunya